Ki sangut ki player menta ki bawan ha karang kabanengkong kabaar kabalai kabasau bat kabasan. Kita kidai gini ki player mentaus nem ki bawan ha karang. Te kini ki player sangut ki ladon mentaus nem nado kene ka jinglekai ya ka FIFA World Cup lane ka European Champion. Te ki don kumba sangut ki player ki bawan ha karang jong mentaus nem ha kene ka jinglekai ya ka football. Bat kam tam ya kene ka jinglekai ha kene ka FIFA World Cup bat ka European Championship jong mentaus nem arhajar ar punreu. Tikidon sangut kiwa yo ya karang hakamat kiwan haka kerdan hakamat tikidon tang sangut kiwan hakarang. Te kata uban kong udai u harikin. Bawan haka kerdan keba haklidu. Bat ubawan haka kerdan keba ar kata udai u Lamine Yamal. Nang ta bawan haka kerdan kebalai kata udai u Kylian Mbappe. Nang ta bawan haka kerdan kebasau kata udai u Rodri. Nang ta ubakado bat ubawan haka kerdan kebasan kata udai u Lionel Messi. Lionel Messi wan haka kerdan kebasan lane karang 5 te kine di player sangut kibayo banwan ha karang. O harikin uwan ha kakerdan kebaningkong lane bah kridu nomor ba ulala ban lekai bah ha kene jilekai ha ke European Championship bat ha kene ka FIFA World Cup. Nang ta ula minimal ulawan ha kakerdan kebaar nomor ba ula raru ya kenam job ha kene ka FIFA World Cup. Bat Kylian Mbappe lawan ha kakerdan kebalai ba ulayo aro ban Korea ka Golden Boot jong mentaus nem ha kene ka FIFA World Cup. Nang ta Rodri ru ula wan ha kakerdan kebasau ba ulayo aro ban Korea ka Golden Ball jong mentaus nem ha kene ka FIFA World Cup. Bat bakado ba Lionel Messi ulawan ha karang kebasan kata player ubala kamtenman bat ubala dairu ban syong thaj bat ula aru ban lekai bha ha kene ke jinglekai ya kene ka FIFA World Cup jong mataus nem arajar ar punriu bau yo ban poi ha karang kabasan tetang kene ke Lisbon ngin sai syamno ha kui pedek video.